Wani kan duk jumpi arum dasi. Akan setiap pemerintah engkau nggak pempau isu mulai. Kejiwan ni kenduk jungi ke aru kalau ba kepilatip ke parti jungi kat kum kecita jam ke Supreme Court. Ya ki kandidat ki badan ke kedema ki habat pentip kepada ka ruling di Supreme Court. Teklei hak ki tayo beladap no hadin ka suaban file nomination. Nagaliang ke parti kalau declare ya ki kandidat jok NPP badan ya ka mukadama no te hadin Jakarta nagaliang jong nga squad pentip ini ke pol ka jingwan jong nga sekarum ta kalau pentip ba seburam ya ka High Court ka yung siya dan buram ka High Court ya ka bakal penkut ini kes ka jong nga menak ni spotrik pementang ngamdan kes dan ngamdan mukadama su persya ya Bangawan pentip ikaru bana ngamdan mukadama persya kumbala declare nengko pemerintah kasi ngelayo pentip ba menakani ka spotrik yung benai ka High Court ka yung bisa dan belum kala pelat yang anak ni kes ma kadena du senam arjar khatnyo po ka CGM kes kadai kabede bat ka kam office ka bamensua swa bangang nomi khamat ka bangade try jokowi ka agency ya ka bakal dan kacing syakno bakadon kacing bakla ka komsil ya ka benta di EPF juga staff dan ray ni EP kadai tak kacing pembet kat office EPF ya ka ba nakaliang joki kilap tha ini bangin siu kat kumadi ben siu ba nakaliang ka office house nam ajar kaprang la dep bakendap ya ta dan nomor bagaya kes kelas ya la kaya kod kawan ka pandemic Arsenal tur kelap duit no te hakani ka spotrik pat ka High Court beran-beran di Malaysia beran-beran makapet ya kita ki cing syak keno kasyamba kamdan ni kum kata kala pelat dengan kes Ii bro. Baik mo tenrai ki ngai ipat haki social media ki perlok bele election lang batga kila penbena yang di kes jong ai kata kam suye marnga ada penbena ko kebon kambure tamalong bakila simpat ikarai pat dan leu kandidat jong ka UDP leu bolong bo ba patau po jil license baru job pemilih pihak di sam pihak di san tapi ngalingo anaka ang kumno ki kitip bat kila puli anhang bikin batai kata nomor hang ni po kari kejongi ditang yang besar kemudian kebor bukan rai om kiwei pan nomor ya kapapimtip pimde mensyukuran keluma bisukan tak keluma kapapimtip pada pitip temu kata keper mah te kawe ngusku abnong bal nomor baka High Court yang besar belum kelapan kut ini kes kelapan dengan kes bakaban ni dengan kerpat itu ki perlok bakin sutu ini nomor lada katkum kacing tho joka merukur kondak ru nadi le la kentha ya ka pim patip kamat kala benit ke komplain persya yu taw ba kentha bat lada ka kadang nadu mentasi la kidang sedang ban pensawa bakin itu nomor hadir mengadap pelat na kaying besar temu kata ka syong haki kai ban benle kata kam ko benle kata ngespek no benle kesan gitu nga mang wadak peneng kacing syakat ho kebun dan rekim simdu mesin kidan bin nadien jonga nama kisania ya kan tengah aku play poro tengah kesan bak kipa ba no ki jumki apa ngalit meeting pelong meeting kikiwan bat snap ke kaba ni pensno wiki kacing angut bangin sakri bisnang mulai te kumbangi pilatip mentas ni mengawan ban ai kini ka city sekarang kipat no sosnong mulai ru Anju petip ingba kenika media mentapa nakaliang juga harba dei bakambuk katama ka 8 bena mata dan isu ngala bet bakut kum kecing ai ka cing besar maka High Court badan buram ka kami kalian terus